السلام علیکم گلین شاہرخ شما چارگامنی یوٹیوب چینل انڈی کے بلوچا مہربان شاہرخ مرچی ویڈیو تہا مشمور سرفدین کے بلوچ زبان نامدار کشندہ واش لسان کشندہ سلیم بلوچ نوکی البم صوتا چنچو ویوز گتا اور کجام شاعر صوتا گیشتر ویوز گتا مہربان شاہرخ بعض واشنگ ویڈیو امید کرنے شما ویڈیو آخر تک میں ہمارا داری کنی یک لائکی کنگا بے حال نہ بیں پرچا کے یک لائکی کنگا شما چنرو ہمارا باز دل بڑی رسی بیان رہی ہوتی ویڈیو نہیں ہوگا مہربانی چاروں کا پہلا سوچو ایوڑا ہے کہ شی شاعریں گپار مندے شوئی سوتارا گوشداشت تک ابتزار دوسد مردمہ اور دومی سوت زبیر مختار گئیں زبیر مختار سوتارا یازدزار مردمہ چارتا گوشداشت تک استاد سلیم بلوچی یوٹیوب چینل سرا سائمی سوت بلوچی زبان ایک نامدار شاعر ارشاد پرواز گئیں اور ارشاد پرواز سوتارا ابتزار و ابسد مردمہ چارتا گوشداشتا دیمترا چارمی سوت دگے یک بلوچی زبان نامدار شاعر علی جان دادے گیں و علی جان دادے سوتارا 12,000 مردمہ چارتا گوش داشتا دیم تیری سوت شاہ بخش دشتی گیں 6,000 مردمہ چارتا گوش داشتگ اور مہروان چاروں کا نبی بخش نبول سوتارا 6,900 مردمہ چارتا گوش داشتگ امداد خان سوتارا 7,400 مردمہ چارتا گوش داشتگ و اسماعیل راہچار سوتارا 4,000 مردمہ چارتا گوش داشتگ دیمترا امان آزاد سوتے ہیں امان آزاد سوتارا 17,000 مردمہ چارتا گوش داشتگ و درستان چی گیشتر گوشدارو امان آزاد بودتگن کہ سلیم بلوچ نوکی البم انگ تک 17,000 ویوز گرگا سو من بودتگ امان آزاد سوت دیمتری سوت دلیپ داسے گئیں 5,000 مردمہ چارتا گوش داشتگ دیمترا راشد چراغے گئیں 5,200 اور نمیران مبارک کانزی سوتارا 9,000 مردمہ چارتا گوش داشتگ آخری سوت امام آزاد گئیں و امام آزاد سوتارا 6,000 مردمہ چارتا گوش داشتگ مہربان چاروگان سلیم بلوچ نوکی البم بعض وشی البم ہے بلے ما بیچاریں کہ یہ البم انچو ویوز نگتا علم شما سلیم بلوچ سپورٹ بکنے پرچا کہ ایوڑیں البمی جوٹ کو تگے بعض وش و زیبائیں صوت نامدار شاعر بلچی زبان مزن نام شاعر یہ سلیکشن ہوتی آوار کو تنگ بلے ما گندگاں کہ انچو ویوز آئیے البم یوٹیوب سرا نگتا مہربان چاروگاں کا تنویر نظر زیان مقابلہ بیچارے گنے سلیم بلوچ یہ ویوز باز کم اور ما امید کنی شما سلیم بلوچ یوٹیوب چینل علم بوریں وزٹ بکنے اور یہ صوتاں گوش بداریں آئیارا سپورٹ لازم بکنے سلیم بلوچ شما وقت بھی زانے یک نامداری کچھ دے بلے ٹک ٹوک تو کا ٹرینڈا چل گیا آئی صوت بلے یوٹیوب تا انچو ویوز نگتے گئیں موشا سلیم بلوچ واسطہ یہ ویوز اچنیا سلیم بلوچ کے چوکے یہ صوتاں باز وشاں زیبدار صوتاں چوکے علی جان دادا صوت شوان گیندل البم نامی ہم شوان گیندل گوشدار کرزی گشیا تو گاڑی کی توکا یا دیکھ جائی یا تہنائی یا گوش بدار ہے گورن تر یک دیکھ دنیا یہ لازم با تو سلیم بلوچ یہ البم صوت اچ تعریف و توصیف محتاج نئے موشا مہربانی چاروں کا مشت مرچی میں ویڈیو امید کرنے شمار دوسرو لائک شیئر سبسکرائب کرنے کا بے حال میں بیان کو جائیں وہ شوشال باتیں وشیانو شمسر سال سچان باتاں اللہ میں آ رہے ہیں